mbifurije ibihe byiza mwese abakunzi ba PK Media Pano, mwebwe mukomeza kutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi munakurikira amakuru tugenda tubagezaho. Baye ikaze rero muri aya makuru agezweho kuri mugoroba mujye kugezwa nanjye Samuel Baraka. Muri aya makuru ndi babwire ko Visit Rwanda yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe ya Aston Villa. Nanone muri siporo ya volleyball ndi babwire ko abakinnyi 20 b'ikipe y'igihugu y'abagore bahamagawe. Ndi babwire ko Al Hilal SC yambuye igikombe cya championnat gihabwa Al Merrikh. Ndababwira ko abofisiye boherejwe na leta ya RDC bageze i Goma. Muraza kumva muri aya makuru icyabajyanye muri uriya mujyi. Ndababwira ko mu gihugu cya Thailand abahitanywe n'inkongi yibasiye akabari bageze kuri 30. Andi makuru ndibabwire ko urukundo n'ubukene biri mu ntandaro y'agahinda gakabije kashegeshe Titi Brown. Naho Ariel Ways agiye guhatana n'abarimo Zuchu mu bihembo bya Afrima 2026. Ikaze muri aya makuru yose ngiye kurambura. Mbonero kubasaba mwese kugira ngo mujye mubana natwe, mwibuke gukanda subscribe, mwibuke gukanda like, mutange ibitekerezo ku makuru tugenda tubagezaho kugira ngo mujye mubonera mu bambere ibyo dukora. Reka twanzikire kuri iyi nkuru ivuga ko Visit Rwanda yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Aston Villa yo mu Bwongereza yasinye amasezerano y'ubufatanye na Visit Rwanda aho izajya yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda ku myambaro yayo imbere mu gatuza. Visit Rwanda izasimbura Betano, ikigo cy'imikino y'amahirwe cyari gisanzwe cyamamaza imbere ku mwambaro wa Aston Villa. Iyi kipe yari ikeneye umuterankunga mushya kubera icyemezo cya Premier League cyo guhagarika kwamamaza ibigo by'imikino y'amahirwe imbere ku myambaro y'abakinnyi guhera mu mwaka w'imikino 2026-2027. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri Aston Villa, Francesco Calivo, niwe wari warahawe inshingano zo gushakira ikipe abaterankunga bashya no kongera amafaranga yinjiza. Amakuru ava mu bantu bazi by'aya masezerano avuga ko ashobora kuba ari afite agaciro kanini kurusha andi yose Aston Villa yagiranye n'umuterankunga mu mateka yayo. Aston Villa ibaye indi kipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi igiye gukorana na Visit Rwanda, gahunda y'igihugu igamije kumenyekanisha u Rwanda nk'ahantu ho gusura no gushora imari. Visit Rwanda isanzwe ifitanye amasezerano na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa na Atletico de Madrid yo muri Espagne. Yari imaze imyaka 8 ikorana na Arsenal yo mu Bwongereza, aho ikirango cya Visit Rwanda cyashyirwaga ku kuboko kw'imyambaro y'abakinnyi. Gushyira ikirango cya Visit Rwanda imbere ku mwambaro wa Aston Villa bizatuma kigaragara cyane mu mikino ya Premier League, mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi, mu bikorwa byo kwamamaza ndetse no kubicuruzwa by'ikipe. Aston Villa ni imwe mu makipe afite amateka akomeye mu Bwongereza. Yegukanye Champions League mu 1982 ndetse no muri 2026 yegukanye UEFA Europa League. Mu myaka ya vuba yongeye kugaragara mu makipe ahatanira imyanya ya mbere muri Premier League. Tukiri mu makuru arebana na siporo, reka mbabwire ko muri volleyball abakinnyi 20 b'ikipe y'igihugu y'abagore bahamagawe. Umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'abagore mu mukino wa volleyball, Frederic Guerin, yahamagaye abakinnyi 20 azakuramo abazahagararira u Rwanda mu gikombe cya Afurika kizabera muri Kenya kuva kwa 23 Kanama kugeza ku ya 5 Nzeri 2026. Frederic Guerin uherutse kwemezwa nk'umutoza mukuru w'ikipe y'u Rwanda mu bagabo n'abagore, yahamagaye abakinnyi yafatanyije n'abatoza bamwungirije Hatumimana Christian na Igihozo Cyuzuzo Yvette. Ikipe y'igihugu yaherukaga gukina igikombe cya Afurika muri 2023. Icyo gihe basoreje ku mwanya wa 4 nyuma gutsindwa mu mukino wo guhatanira umwanya wa 3 na Cameroon amaseti 3-1. Yari biteganijwe ko kuri wa kabiri abakinnyi batangira imyitozo ibera muri gymnasium NPC iherereye i Remera. Mu bakinnyi bahamagawe harimo Ndagijimana Iris wo muri Police, Ndagijimana Nancy wo muri RRA, Nkwezimana Diane ukinira APR, Uwiringiyimana Albertine wo muri APR, Musani wabo Hope ukinira Kepler na Musabye Maria Donata wo muri Police. Hari kandi Umutoni Anita wo muri RRA, Uwiragiye Sandrine wo muri RRA, Dusabe Flavia ukinira Police, Munezero Valentine ukinira APR, Wasekleri ukinira Police, Nzamukosha Olive ukinira RRA, Tuyishime Angelique ukinira Kepler, Mukandayisenga Benita wo muri APR na Tuyishimire Aloysia wo muri RRA. Nanone dukomereza amakuru yacu hanze, mbabwire ko Al Hilal SC yambuye igikombe cya championnat gihabwa Al Merrikh.
Ikipe ya Al Hilal SC yambuwe igikombe cya shampiyona yo muri Sudani 2025-2026 gihabwa Al Merrikh SC kubera gukinisha umubare munini w'abanyamahanga mu mukino wa nyuma. Kuwa 10 Kamena 2026 nibwo aya makipe yombi yahuriye mu mukino wa nyuma wa shampiyona ya Sudani 2025-2026. Uyu mukino warangiye Al Hilal SC yegukanye igikombe cya shampiyona itsinze Al Merrikh SC igitego kimwe ku busa kinjijwe na Emmanuel Flomo. Nyuma y'uyu mukino Al Merrikh yaregeye ishyirahamwe ry'umukino w'amaguru muri Sudani SRA igaragaza ko Al Hilal SC yakoresheje abanyamahanga 8 kandi amategeko y'umupira w'amaguru muri icyo gihugu yemera abakinnyi 5 gusa. Nyuma yo gusuzuma neza, akanama nkemurampaka muri SFA kemeje ko Al Hilal SC itsinzwe umukino ku bitego 2 ku busa igatakaza amanota 3 yari yabonye kuri uwo mukino. Al Merrikh igira amanota 21 ifata umwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona ya Sudani mu mikino ya kamarampaka irusha Al Hilal SC ya kabiri amanota 3. Nyuma yo gusohora uyu mwanzuro, Al Hilal SC yagaragaje ko itishimiye iki cyemezo, ivuga ko igiye kwisonga izindi nzego zisumbuye kugira ngo ihabwe ubutabera. Amakuru yacu reka tuyakomereza mu myidagaduro, mbabwire ko Ariel Ways agiye guhatana n'abarimo Zuchu mu bihembo bya Afrima 2026. Umuhanzikazi Uwayezu Ariel umaze kumenyekana nka Ariel Ways yashyizwe ku rutonde rw'abahatanira ibihembo bya African Music Magazine Awards bizwi nka Afrima 2026. Aho ngaho niwe muhanzi wenyine uhagarariye u Rwanda muri irushanwa rihuza abanyamuziki bakomeye ku mugabane wa Afurika. Muri iki cyiciro harimo Zuchu na Abigail Chams bo muri Tanzania, Winnie Nwagi wo muri Uganda, Novio na Femi One bo muri Kenya, Hallelujah Tekle Tsadik wo muri Ethiopia ndetse na Sanaipei Tande. Kuba Ariel Ways yagaragaye kuri uru rwego ni indi ntambwe ikomeye mu rugendo rwe rw'umuziki, kuko azabahatanira igihembo mu cyiciro kirimo bamwe mu bahanzikazi bamaze kwigarurira abakunzi b'umuziki muri Afurika y'Iburasirazuba. Muri abo bahanganye harimo Zuchu, umwe mu bahanzikazi bafite izina rikomeye muri Afurika y'Iburasirazuba, wamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo zakozwe n'abatari bake zirimo Sukari, Hakuna Kulala, Nani n'izindi, ndetse n'ibikorwa bye bitandukanye byamuhesheje izina mu karere. Abategura Afrima batangaje ko amatora yatangiye, aho abafana bashobora gutora abahanzi bashyigikiye mbere y'uko ibihembo bitangwa kwa 12 Nzeri 2026 mu birori bizabera i Dallas muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Ariel Ways iri rushanwa na amahirwe yo gukomeza kugaragaza impano ye no guhagararira umuziki nyarwanda ku rwego rwagutse mu gihe akomeje no kwiyubakira izina mu ruhando rw'abahanzi bo muri Afurika. Reka mbonere kubabwira ko urukundo n'ubukene biri mu ntandaro y'agahinda gakabije kashegeshe Titi Brown. Umubyinnyi umaze kubaka izina rikomeye mu myidagaduro y'u Rwanda, Titi Brown yavuze ko mu minsi ishize yagize ikibazo cy'agahinda gakabije cyatewe n'ibibazo bitandukanye birimo iby'urukundo n'ubuzima bugoye, ariko yemeza ko yakize ameze neza. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Igihe, aho yavuze ko icyo gihe yari yarageze mu bihe bikomeye byatumye aheranwa n'agahinda gakabije. Yagize ati agahinda gakabije kari kanyeshe, nagatewe n'urukundo, ubuzima ndetse n'ubukene. Nakize mbere yo gukora indirimbo Urare, kuko nkiri muri ibyo bihe navuze nti rwa rukundo nakundaga abakobwa reka ndukunda igihugu. Abajijwe niba nyuma y'ibi bibazo yaba yarongeye kubona undi mukunzi, Titi Brown yavuze ko atiteguye kongera kujya mu rukundo vuba. Ati si vuba rwose, urukundo nakundaga abakobwa nsigaye ndukunda igihugu. Kubijyanye n'ibyavugwaga ko Nyambo Jessica yaba yaragize uruhare mu kumutera agahinda gakabije, Titi Brown yirinze kugira byinshi abitangazaho ndetse ntiyemeza niba ari byo cyangwa atari byo. Uyu musore yavuze ko mu gihe yarahanganye n'ibibazo aribwo yagize igitekerezo cyo kwinjira mu muziki, akora indirimbo zigaragaza ubwiza bw'u Rwanda, ari naho havuye indirimbo ye nshya yise Urare. Mu minsi yashize Titi Brown yavuzwe mu rukundo na Nyambo Jessica wamamaye muri sinema nyarwanda. Icyakora bombi bakunze guca hejuru iby'aya makuru, bakavuga ko ari inshuti magara, nyuma biza kuvugwa ko batandukanye nubwo nanone batarabishyiraho umucyo. Titi Brown usanzwe azwi cyane nk'umubyinnyi, muri iyi minsi yinjiye mu rugendo rwo guhuriza hamwe abahanzi mu ndirimbo zigaruka ku bwiza bw'u Rwanda n'umuco warwo. Uyu mubyinnyi yavuze ko yahisemo gukorana n'abahanzi bafite impano ariko bataramenyekana cyane mu rwego rwo kubafasha kubona urubuga rwo kugaragaza ubushobozi bwabo no kuzamura impano zabo. Reka mbonere kubabwira ko
Ashton Hall yashyizwe mu ba content creators bakize kurusha abandi ku isi. Umunyamerika Ashton Hall uherutse kugira uruzinduko mu Rwanda yashyizwe ku rutonde rwa Forbes Top Creators 2026 rugaragaza abantu 50 bayoboye isi mu kwinjiza amafaranga menshi binyuze mu gukora ibikubiyemo content ku mbuga nkoranyambaga. Nkuko Forbes igaragaza, Ashton Hall yafashe umwanya wa 41 nyuma kwinjiza miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika angana na saga miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga yinjijwe hanini akomoka ku mashusho akora ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, Instagram na TikTok, kwamamaza ibicuruzwa by'amasosiyete atandukanye ndetse no kugurisha gahunda zifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri no kwita ku buzima. Mu minsi ishize Ashton Hall yari mu Rwanda mu ruzinduko rwakuriye impaka n'ibyishimo ku mbuga nkoranyambaga. Muri urwo rugendo yakoranye amashusho n'umunyarwenya Enoke Uwizeye uzwi nka Kagarara, ibintu byatumye benshi bongera kumumenya no gukurikira ibikorwa bye. Yanaboneyeho gusura ahantu hatandukanye hagaragaza amateka n'iterambere ry'u Rwanda, harimo urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, BK Arena, Stade Amahoro, Zaria Court, Kigali University ndetse n'ahandi harimo Bigogwe, aho yasangije abamukurikira amashusho agaragaza ubwiza bw'igihugu. Dukomereje amakuru yacu mu mahanga, reka mbabwira ko abofisiye boherejwe na leta ya Kongo bageze i Goma. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwohereje mu mujyi wa Goma abofisiye 3 bazagira uruhare mu kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bw'igihugu. Aba bofisiye barimo Lieutenant Colonel Ben Epule Cosmas uyoboye iri tsinda, Major Lokuri Bofanda Freddy na Major Kitoko Dimonekene Andre. Bageze muri uyu mujyi cyo kwa 13 Nyakanga 2026 batwawe n'indege y'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bari kumwe n'intumwa yihariye yungirije y'umunyamabanga mukuru wa Loni akaba n'umuyobozi wungirije wa MONUSCO Viviane Van de Per. Leta ya RDC yohereje aba basirikari nyuma y'ibiganiro Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwadiamvita yagiranye n'umuyobozi wa MONUSCO James Swani tariki 2 Nyakanga ku buryo bwo kugenzura agahenge. Agahenge kagenzurwa n'urwego mpuzamahanga ruhuriweho ruvuguruye rwahawe izina rya EGVM+ rwashyizweho hashingiwe ku biganiro bya Doha bihuza leta ya RDC na AFC M23 no ku masezerano y'amahoro ya Washington. EGVM+ ifite icyicaro i Goma, ifite inshingano y'ibanze yo kugenzura uburyo umutekano w'abasivili urindwa, gushyigikira amavugurura mu nzego zitandukanye za RDC no kugenzura agahenge hashingiwe ku byemezo byafatiwe i Doha na Washington. Muri Mutarama 2026 umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari watangaje ko Brigadier General Charles Simuyoni na Kempa wo muri Zambia ariwe uzayobora EGVM+ yungirijwe na Colonel Arlindo Sebastiano Vandonemu Fernandez wo muri Angola. Nkuko amasezerano atangiza urwego yasinyiwe i Montreal mu Busuwisi tariki 14 Mata 2026 biteganya, leta ya RDC igomba kugira abantu 3 bayihagararira muri uru rwego, AFC M23 nayo ikagira 3, abandi bakaba ab'inzego mpuzamahanga. MONUSCO nk'urwego rugenzura umunsi ku wundi umutekano mu burasirazuba bwa RDC izagiha EGVM+ ubufasha burimo ubw'ibikoresho nko gutwara abagenzura agahenge mu bice bashaka gukoreramo ikoresheje indege zayo. Reka dusoreze ku inkuru yo muri Thailand ivuga ko abahitanywe n'inkongi yibasiye akabari bageze kuri 30. Inzego z'umutekano za Thailand zatangaje ko umubare w'abamaze guhitanwa n'inkongi y'umuriro yibasiye akabari ko mu mujyi wa Bangkok umaze kugera ku bantu 30, mu gihe abandi bagera kuri 24 bakomeretse bakomeje kwitabwaho. Kuri wa kabiri polisi yatangaje ko hakomeje gukorwa iperereza ko byateye inkongi, niba ari uburangare cyangwa kutubahiriza amabwiriza. Iyi nkongi yadutse mu kabari kitwa Long Beer na Ladiplao gaherereye mu gace ka Chatuchaki mu mujyi wa Bangkok mu ijoro ryo kwa 12 Nyakanga 2026. Al Jazeera yatangaje ko guverineri wa Bangkok Chad Chatistipunti yabwiye itangazamakuru ko hashyizweho komite z'iperereza ngo hamenyekane ukuri ku byabaye kandi ko hari gukorwa igenzura mu tundi tubari kugira ngo impanuka nk'izo zikomirwe. Ni mu gihe umuyobozi wa polisi muri Thailand Kitarita Punipechi yavuze ko ako kabari kari gafite inzira enye zisohoka, ariko bishoboka ko hari zari zifunze, ari nabyo bishobora kuba byaratumye benshi bahasiga ubuzima. Reka rero mbashimire, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Amakuru nakagaruka, njye na Samuel Baraka.